Ko tahi tau kua hipa mai I te whānautanga mai o te uepu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau. E ai ki te heamana a David Taupari, tai huake e te iwi kia ki te rā I ngā hua o a rātau mahi. He wahanga nō tā te Māori I roto I ngā mahere a te kaunihera o Tāmaki. Engari e hara I te mahi māma te whakatakoto. The Mayor and the Chair had a bit of a misunderstanding in terms of the commitment that was made to the board to speak on the Strategy and Finance Committee at the beginning and to give the position of the board in relationship to the long-term plan. Kei te kōrero a David Taupari mo te whakahea John Tamihere ki te tuku I te tono a te puari I roto I te hui a te rōpū rautaki whakahaere pūtea hoki I tēnei wiki. Nā ko nā ihui motuhake te uepu ki te whakatau I tēnei take. The board's role really is to ensure that Māori have been engaged so that when we do design and execute those documents together, that we're confident that Māori have had a direct involvement with that plan that directly involves and affects them. Ko tā David, he taupiki heke tēnei, engari kei te kōkiri whakamua te haere. We're engaging with people now to understand the issues that we're all faced as Māori and understand the well-being requirements of Māori in the region. Ko te whainga, ma enei kōrero hei te tauhou, ka hangaia he mahere mo te iwi Māori o Tāmaki Makaurau. Irina Smith, Te Karere.